Odi eniji eni kwansha abara bomu afutu yabo Sompa ba ebe sunima Owe fide no to Sompa Fato Sompa TV Na ya wani pama o Na unu arada Ifisa gudie munsemo ubenya Abara bomu munsemo ubenya Nyamsungu nsem ubenya Aniji munsem ubenya Enyumpane kakuma ubenya Yamaimu amanyo sem ubenya Osumpa dibra ubenya nina ubenya Sompa TV Yabane papini su Sompa die Ema kefiapa Eda fofora trade ampon to trobonsu kwame basayi adom frichi frecha nyakopo no wade acha yen ya sori dwonkupa bi so no sia abo ene eye kotoni mabosome ne da etoso 9 afipinu ene aduonu enomu ensem wa yesem trafo ahahyiom wanom etwakwate yeja osamufo pani so asemu ayide ditie ena yede sumu minute no be se aduasaso yi ensem no de obeti bi ene se oswani a wono ena ohwe ye nwomesua ho nsem so ewo Ghana ha se onyanfo Haruna Druso enkofo makomako edu emienu a wabo wondini ese onkoye GES cancel no penifo nkonkwada no na school feeding caterers wamo nsem agency repe na watwe a etwemu no wamo so aba montene abekasa etoto sere ensem bia emu nsem enam ene anopai sada enso no nyamfo mahama yarega upiemu wo mrahye bedwafia edom dodo no wone oba no dani wakasa cheche ensem bia ene nam abefo ntan fidie no so se no kura bia enim yabebo pinimu ewo wonom agya wamo so atwi eye fidie titafuo moto yi bia wowura bi woye motor rider sese no di akwaya ne se ye hwehwe na kire no ni nyina ne se ne kanchema wode na ye bibi emu nsam nam ye pie obi man so a Nigeria memo tinibu kasa wose wano de wo mayala la sulalo wo mayese bia wo fellow ena wo na wo som na ne country nti na ebena wo nsa so ema ne man bambo ho nsam no atompe wose da bida ensem pi kan ye nim ho ena na no pay mesi adwa me bebe ede ama se Sompa 106.5 pasa fidie so ensam na ensam no channel so se etwagu frede se atabodam ewo adamfo pa radio a eno no ebutu Paris France abrochimemo afe ayiko FM 100.9 Kumasi afe Sompa FM 93.1 Kumasi afe Sompa upiemu awota kwanso a eya Sompa 101.1 afe takwade ya Sompa 103.3 afe techiman Sompa 101.1 106.1 afe sunyane eya 98.9 enkranza 90.7 domain group eya 101.3 afe udikoda no sonso yedamu live baby FM stations akentira nwam no ewo no eho ena obeti Sompa 106.5 yen kefre Facebook no so ebusua yedamu live eya Sompa 106.5 FM Accra etu ko Facebook no so sisia na ekọ baby a ye search na ma no won say ababi da ho na wabọ Sompa 106.5 FM Accra na wahu yen ensem no bibia ekeka ho na so wahye bi afa YouTube no so ye Sompa FM live ye wie ni nyina sa na potoka se mu brofo ye semfo pani adamenti wakutire ni nyina de akogu website ya eno no ye www.sompaonline.com betimi akọ kenkai bi ukoto sabo atwea esia password asani ene pagya ne si ho
nti Lasta Company Limited woman na de Yas toothpaste ni Yas toothbrush aba wasi chusen e ma Center Brighton 21st clinic say the sciatica expert e betu ase say home e de afiri so Electroland Ghana home appliances ne ma papa efie Haxa mixture ne capsules e also tamfu when ekopebi afei na KJC Company Limited e ko ba sempremo no adansie de ma papa efie wonom e na asome asene ama minute no aduasa Abena Badu Adepa Kwofie mesomu me da me ho aba ne de nsem natural so mo abusia ye free sam no ase ede ama na ye hyase efri enwumesua mu ensense mu esanse enwumesua de ye e country bia enwumesua na eboa yen ema nkakra ye ko yenim na efiada no na opani a wono osom ministry no no education ministry no eyo nyanyafo how na drusu wo pa empanifo mako dumienu enti we 12 member council esa wonom wo mkwahwe Ghana education service no eso na empanifo yi wo mudini a wobobo ye de obeche empanifo ya na wonom nyina nipa dumienu no wo beda wonom ano a wono ebo ni din wo ye former vice chancellor ewo University of Education Winneba Professor Mawuto Avoke ni dini eno boy ya sa 12 member council yi wo bet tena wonom anom afei obakonso a waka ho Dr. Rosemond Wilson West African Examination Council waye ke ho eno di ne juma Professor Azeke Tahiru Salifu wono so National Schools Inspectorate Authority Mr. Adam Adu Masha National Teaching Council ho eno no si di ne juma Professor Yaira Zakazi one also National Council of Curriculum and Assessment retired Reverend Pa Solo Grant a Selfie one also a teacher association a rotational representative and afei Mrs. Mamle D. Andrews were Chief Director our Ministry of Education any BR eka ho na opai empanimfo yi ewieye na wonem ekasa ye kire mu se ba wonem eba no ese GES wonem council members no womo enhwe sei no ekamia ye se SHS nkwala no wonem adopt suban bia enshada enhwe nisa obehu ni asi school ni akwala wakwafa second petwam brantan no ade buni junior ene school ye si mu na areho afenso obu ohalo mu anu akoyi tuo ti said yes dasi okoyi tuo say papa wotuo wadi ko school mu ye kwawi ase na ketesi afan ge pa akogu nani ama sese nani ya sei Ibrahim Mahama akomu so akwabuani enti wo mu ani nkomofra ne ho yie se fie ene yentia mofra na mofra ne nya be pie school hope wo mu under akyerɛkyerɛfo yentia wonom abofra ne ya ade na nya wose ye twena so a ye twena so me yantu wonom asawram saa said ye twere ne ekai se odi aba ne to nkyɛn abofra no besɛe no na mmom yisu aba ne de a obɛtenetene abofra ne kakra se dua bia enyini no na epo ebam nti wose ye kyerɛkyerɛ wonom nti ano de discipline de omo hwɛ na nya adwuma ɛwɔ schools ahodom. You've heard the stories of gunshots in an educational institution. You've heard the stories of knives and others using it on our school campuses. As I said earlier, this is not Ghanaian. You have to take immediate, proactive, critical steps to guarantee safety in all our educational institutions. Openi okasa ye eye oswania wono eno hye ye ngomesua ho sensem so e wo mankoko Ghana mo nya for hana druso ena opa eye 12 member committee a wono mkwa hye GES se council members no wonem etwetwen sankoman na yada so agina mu wo ngomesua mu ye nyina ye nim se school feeding program de abeje entre ha atena se na nansen se de ho semba ya krata ba ye se empanimfo akire mu se ye maamenom emma wo mo enwanu anuane emma eye schools ahodo ni nyina no a ye frɛ wo mo school feeding caterers no wo mo fo madwuma ento ho na ebrepam wo mo ankasa ebe na nse na wo mo asan apply foforo na ese ye fa wa ya fa
na sakrata no epi edwasa no no msi yie we de man kan yie kura o satetem na nkoda yi komu ena na watwi ya yesimu ye nso emofra ni bia school munim se school feeding program yi ye ni caterers no yetimi kwaje besia ye ne se de adwuma ne ye de no enti mu ma ye skakra ye ne yetimi kwaje besia ne de akwano anuane no ye no awie na akire mo amakoma tom ye mo betwa ye ka enti ne anim se tetem ya ye komu yakwa besia e de yakwa didwa e de abegu ho afa krata ya mo de abai die asa de mo ba buye na mo wieye mo sanso bra yesu bi sei no na opani kase ya wotua won mo no eye nana otu saki amo wone semtwerofo kasai ena mami akire nsem sei osrada we okura ne nsem akura ne achechede kebeya Ghana man panini His Excellency John Dramani Mahama wone panimfo nkasa na wo mo de wo mo sanso mfama wo mo esanse contract ya wo mo ne wo mo koye ne kura no uhwemu ensoin enko sana busumi ya guest busumi nim ena contract ne beso enti se bia enka be kwa kodu sabre ni mpo ne aka cha mo so sisi ya de contract na so enti no monko na afoforo mra anka ayeye na contract ya mo de ma ya ensoin mo se hira basa sa ne de eyese hadwe ni nsem While our headmasters, business and the institutions to do food supply, we are not satisfied with the quality of the food that is being supplied. And we are not satisfied even with the timely distribution of the food. I will not hesitate to reverse that policy decision, even though I manifested pledge, in order to guarantee that the right quality and quantities of the food products are supplied. I expect that internal audits in the schools, together with national, will strengthen the policing of the food. And once in a while, maybe Director General, you and Professor Aboke, you can even have an announced visit to the schools at the time that they are having their meals, in order that you can appreciate the quality of food that is being served. Yo, na sadi okasa yeyi eye woswenia wono ena wohwe ye ngomesia ho nsem so no nyafo ha na drusu ebra president Edema Ghana school feeding program caterers nana otu saki amo wono obekire ni nsemu esese de ade ne kono enye wonom de ena ononyafo ha na drusu beyi ano ese mu akasa mpo no enuane na ya amo no ano enkwara ne ba etimi fa wonyem wa mo ba wa mutimi complain sa ase nuane kra no ase de enko yie sa no enti ya sese ni de wa mo so mage e de ama headmasters no ese wa mo akasa nkodi wani mu dwa na wa mo hwa kwan be fa so be nuano de ama nkwada na die ebripam de besi akire no wanom edba betu dwa na nya ministry ni de ese ekwasa na de bia nkwada wa mo de o na de bia nkwada no beba fie e na jollof na ni ye white ene ma ye kura na hwe nka ho ene nkwan no kura hwe wani boduku a eyeye eyesa na hadwene enum nsem so ena ye de asomwi na ye to nsem no so ewo ensem foforo mu ahye ne so se ye da mu live ewo Facebook ne so enti wo ma ya hye ye ho eye Sompa 106.5 FM Sompa 106.5 FM na de akra no ede atoaso ede amayen na ensem foforo mu no Onyanyafo Mahama yarega upiemo ewo Boko Central wono wone mrahye bedwani a wosoma de hye a wonom ewo ho emrahye bedwafie nso ene majority caucus won da wano ana krata afri na kachia bei na wose ebinum kase onyanyafo Kwame Asare Oben aka A+ a wono woyɛ mrahye bedwani ewo ade hye a wonom ewo asen empotam hoi a kyeremu se na sanya woni Dr. Dominic Akrutinga yini beef yi ehya ase yi Kwame A+ kwotro tu ni Facebook ensem ana sabi ya efa papa yi hu ekire yi okwodi leti free hoi afa we wie ya wo pa achewi na ebinum kire mu se sadio ninti esanse Dr. Dominic Akrutinga yini attorney general wa NDC afem na Kwame A+ mu ko na hye bedwafie ho sa kwantenkro na kwantenkro esanse wo benya niam mpuntu akwa yi umpesu aso nti odo ho akobọ majority no na yade wato majority platform so nti na ne attorney general no so ye NDC ne ono atena ho ache abenya asem a wototo ayampe ama ne sa ne de yayi wa free wasa platform ne so onenya for Mahama yarega kasa o se hefa na mote sa asem ne free
wase no kura bi anim wo munyi kwame ye plus in free majority caucus no WhatsApp platform no so woda so wo so ne woda so wo so chena wo pekura next 4 years wo defeat kura won san so mra wo be san so de na to so wo so wo ni asem na de wo etie nie wo se mra wo be mra hye badwafie ho no mo a wo mo kura ne sabisabio insamanfo na kan wo so mo pe dodo na ya ni ate asefo so mo yi kwame ye plus free mu a ebe wi ase no na nka wo mo ya yi ni ade a enso no se de ekwa na bi mo eka ene opie mo ewo amafo bi website ne ade o ma publish de ato wo no onanyafo mahama yarega sei enukura bi anim enti Ghana ade hye yete a yemongu empre yaso achi ne emu no hrodo hradasam Sompa 106.5Fm kasa fidie sunie no sia bremu kase e na yede esum wei na watchi awie ye dwumadie bi ekoso a na eno no Afri Ghana Journalist Association GJ wanom eka wo ho bo mu a president de ma ekoi eye ora Albert Kwabena Dwomfo wada no ekasa ye na awards bebre na mafo tabli ye nche Sompa yeso ye bekwa kwagigi ye de ni ade yi na dwumadie na se no ena onyoyamfo Albert Kwabena Dwomfo GJ president ekasa yi wase wo ka kire posimu rempim esiedu COP Christian tete Yehono wase wo msa ba ye nchade ye de na so we de wase wo ka kire wo ensamtwerefo a ye tete wonom ensamtwerefo a ye homo wonom ensamtwerefo a ye ha wo mo tete wo mo bubi kura masebi ebiti na nanom se edu nyina no ya ha adwene e wo Ghana ha enti wase the time is now to act enti we wase wo ka kire eye mpanimfo ene bambo adwumakuo ni nyina wo ka kire mo mo asamtwerefo ho ba yie enkankan da yi COP Christian tete Yehono esansa woni omayi IGP posibu rempima siedu wase ma omrante no hye wo mo sapom nsuo na mo moye ho ban yie se yetimi eka mo nsema mo afei ansam nkoyi asamtwerefo ye na wase yeka na adehye tie mo ye ade so ani asa bebo mo ba so afei die nti ena asamtwereni beko program obeko yase ya buna genefon kora papa ye ni obeko ni ya pai obi afono afei wo ba wa di brody ena eba nensam eni. The reason why we have been demanding justice for our murdered colleague, Ahmed Swali, the time to act is now. I wish to remind all that the promotion of press freedom is not the burden of only media practitioners. It is also the responsibility of all, because the lack of press freedom affects every aspect of our national life. Let us work together to build a media landscape that is free, vibrant, resilient, innovative, and deeply committed to serving the public interest in this rapidly evolving AI era. Openi okasa ye president Edema Ghana Journalist Association GJ Edwumakuo emu ede president John Kwabena Dwomfo ena okasa ye no ora Albert no enti nsese ni de said de wanu ani abre ebo kuo ne ma ho ban no enti no IGP wada nwasode oba ye nchede nso said ye ekono enye ye nyina ye de na matumi etu ho na mode amaye na yewuramu e social media nsensemu na nsen said ye social media nsam eko na ne obehu baabi na asem anya no kure said ye kwame price ni majority fo de iti ni ade akoto uhu ni pada obehwehwe ayeso we oye blogger na pani a wo kasai upiemo ewo Adventist Media Society a wono na ye wo mo epani oda no owura oduro buache na dodoa na efre no owantanana na wakasa nsem a woka nyina ne se ekwan ya na adehye efa so publish nsem afei ekwan ya fa so etimi ede obi ekosi social media so edese no osenso ani nsem ni social media no obi be kasa drop na yi kasa enye yen kasa nti ade bi awusu na anye so na kire wo say no eye but e obabi so a enye wo nemum ka ne dudu mu ni de nka mekasa ye pa ne papa mu no so wo de ye ne bi ade mfa so de society na beboa ama society na oman ni mu ne ne nyine enti atoto yi na beboa tufo ama ne ma bi atoto yanka ye mu chense ya na mpem bebre no be koso na akoya atim didi na ma ro mo ho ne enyamansa ne sa eno de eno le ha adwene senke no nko bitimi afiri mu de a ka social media no ka ya de a eba na beboa ya ye nko aye ho ebehia se tanana
Sadia dodoa na afra no na ne din akasa de owura oduro buache wono na upiemo ewo Adventist Media Society ni mu a woye pani a woda wa no na waka chom social media ndi esisi ama country ba bia yekuruwa enti mukọ ho no mo a mo hwese mu ba educate na aboa emabuno na nyesa mo kwotena ho na madese adehia fe niema ense modi akoto honom ama no so ababetete wo manyi asa emabuno a wode sansemi ato Sompa 106.5Fm kasa fidie so a yeso ya dani akire oye no nsia bremu kase e de ama we na busuare ho sembi asuo owura yi di Christian na nka wodi nka Christian de nka wo ye Kristo din pa anya asem koto a ba we Christian we no wa mani din Christian no amfata de so ban owura yi okada rider otwi afidie tetafo yi bi ni finhia no ebe se aduonu enkono 29 years na de hia wanom ewo bono emantamu echire mu se upie mu ewo bono empotam honom a drobo ene eye japai kurom mfinfini ho eho ena owura yi ekofa ankanchema bi a wono so din di Sicilia na Sicilia di abese no mfinhia aduonu miensa sadia Christian party ya wutwi fidie tetafo moto yi ade adwuma kakra ankra obi nim die Sicilia ye no waje ne kra firi ne nsam yamani boni ene ye twetwe nkomo kire nsam se kire ye sabedo be piemu ewo eye drobo a ewo German South ewo Bromantemu a abrantie a oye Okada rider a ono enso ena ye organizer ewo eye Okada Riders Association ewo drobo ye fe no Christian na oye aigini ena wababa betena eye drobo nyina na se abaya a wahwe no ama yo hwe dwuma wi aye container nyina ama no a wona letse aye fe Cecilia a wonya 23 years na Christian enso enya 29 years na ni nyina na se abaya no pie eye memenda no wa mafie na no eno ba fie eye osiada anopa na Christian ebisa na se emfa na koye na ochire ne se ko baby akoya ade na no ni modern ni no baby ensa ena enum ena ko bi eba ena ko na eba ena eba ma na fra Cecilia na no brante no ehun se baby abaya no kwa na to no emsa brante no ne kasa no ena ko ena no na gufu ba na osore free akunya no tim na okunya abaya Cecilia na ni ti ko kan dan no a to from a went me I'm sorry na abranche Christian efa eye Cecilia I didn't told the pride game and ajono na ode no ekopie mu e woni fia na ote na wono kodue no hu se ipa koma e wo fie wono komo da so tati abonte a obi an kowura dan mu na ere se wontimi fa abaya no nkoto ne dan mu se na be ya de be kyan ka obetimi aka se obi kura ne be kun no eto ono ane dan mu eno na ode nani ekire mu e wo jape kurom e na drobo emfinfin wa ensuo kese a eda ho enwura a ewo ho no na abranche no koto abaya Cecilia etotwene eyesa enwura no a ensuo no ewo mu no na eno na ofa tetefon fe na damfo a ono eno no ewo ho na o kire ne se onko wura ne dem ho na onfa eye ne moto na o yusu no eye Okada no onfa ne license any people se ka ho na onfa girl no container na waba ama no so documents en ka ho na ne TV ne niam ewo ho de abranche na nkasa nya den emfa eno no obi sa se ehemfa eno owo eno no o kire so abaya ne de mawiewie no na o kire na damfo no ba bi a akoto no ato atwene na eno ena na damfo no ema posifo asotre ya yekopie mu ewo eye eho a ehun se abaya no ada ho no mo efiri kwasi ada no a baba beduru eye ya woda na abrantie no kire se eho na akoto ato atwene a yekofa na de ba ko a ya kese ne se abaya Cecilia ni nua odi nachi eda eye hospital a ya ye ne surgery akana ne ma me be free ono Cecilia amana kwa kotena ni nua ba no ho na ko e ba ye kire se ni nua ba afiri mu ne papa nso afiri mu a ya ye na yie endi 2 weeks kra je se ma me ne de wahuna ma ne kese pa eti ubepie mu e wodrobo a aposifo edi abre ehwe abrantie Christian se ono mo ensa ebetimi aka no na ade a eso omode eye abrantie no ono mo edi aye no mpenfo nso agina amane ne amamre so aye niema e wo nsuo no mu a e kire se de siye no entwa yie Yesi ya ne de ebusia entwa yie kura broni be ka se not na ode point bebre di atoaso ye no ane se na mene Christian se de within ni Kristo edin esepa se de abusia wo share wo Facebook ne so a na
wani eye yaketesi asisi ya waje dikire said they no more chopping love ma na nya asem ketu so I will say please don't leave me on my day please don't say wa for ya ramo sampa no we ya jina boys yes be ma ni on my day please don't leave me on my day you my karashika bom bom say ya man body area na please don't leave me on my day you my karashika bom bom say please don't leave me on my day na yentu fa se okode brisiama wutu ane se mojebom enkopie mo ewo UN na UN Secretary General okasa ewa ha enra na eye World Press Freedom Day ne nyina ka ho bi na GJE womo ede womo eyi awosi ehye enra ya ukopie mu a womo di ne kama ya yetum nsem ede ma we na opani a wakasa United Nations Secretary General Antonio Guterres na wobo amani na woka kire empanifo a womo amaman su nyina se ensamtwerefo de ye ho hia o yes enya asem ketewa ye ho hia ye sori ya ye da ye ne na babia ye pensam ababe amade hye so anya biatie na wose wohwemu e wa amaman ya atwa ye ho ahia Ghana ka ho samtwereni ye ni ye boro no ensamtwereni ye ni etene woni ya be ma red light sisi a eye ni kra ni agibikira afiri wonsam entini mpanifo a womo wo UN ena ekasai womo toto serese yehwe ne mo eye nsamtwerefo ho ban yie ensamtwerefo nko a ena rapture besie ya be sa betra ha abeya announcement a manfo ayira minim se ye de ye nkobi dia na womo kirem ese sesei no se de ewiase no ekono bibia eyensamtwere adwuma dawurubo enti yehwe na yenfa eniema totu akwemu na okasa akire mu akosi de siye ewo Gaza empepere so se ensamtwere ni ko yese okoteki coverage a wo koduru ho a bomb ibi kasa no ema otina nanom siedo enya reho na ebra Secretary General Antonio Guterres kasa wo dwumadie na se no ewo UN no eno oka na nsamba akose sese no eba no ekwan ya yemfa so eni dwuma ewo abefo kwan so a ensamtwerefo pa ena edi mu ntintiman ento aso hwa global principles no said ye befa so a ye be informe said ye befa so a ye be educate said ye befa so a ye be ma adehye so ehu de ekoso wo wiase afa na nyina nti no ensamtwerefo na okaya beka AI said ye AI di AI edi juma ewo oman amanya etwetwa ye ho ahie enti wanam esre ese be bia nsamtwerefo ewo bia ye ko programs ya monhwa ye special na moni ye ni yie esan say mo koye donation pe yan na mo fra ye ni edi machi de cameras ya be capture ni ya publish de ya mamo enti moni ye ni yie enye bibia na mba se mo homo nsamtwerefo ni ade a and also what Freedom Press Day wanam edi free UN ya UN Secretary General Antonio Guterres edimonsem abey na ye bowura mu ewo eye Nigeria memu Bola Tinubu ena ekasa yi wase bra wasanso wini akonya second time no na upie mu ewo ebibre mu atoye fam ene womo ewo mpatam ha nyina mpo no mo kasa owura wa gogo wontimi nya adwuma ene ade Tinubu sahwe wo ye adwuma ahye mu devo na wakasa wasada nsen ekame se amaman bi a etwetwa wonum ho ahia ene abrofo countries ka ho England UK ene Germany mu wo mo keka aka ho ena fe wonu ankasa Nigeria kuro na ankasa mu no ena uba no eye ebibrem haseyi a amanfo a amaman ya twetwa eye Nigeria ho ahia no wo mo pese wo mo ekekere Nigeria man no adehye ne nsagu wachi na wo mo bo wo mo yam kufukufu Tinubu se wonde oma bagawaya enya afei ni wo bekasa wu man eboa no ewa niema bi ho ebia wu man ene sopra moko ebia wu man ene sopra no kururu ebia wu man ene sopra electricity nti wu oniema bi a wo beye no eba ababa beka ni security sesem ewa Nigeria no eba beka na hye ose da bi wose eba no bambo mu pa de a wo piem wa Nigeria ehu hia no pa na afei want na ho anya hye han emekasa wo ena na mo so ema wonsa kwa wanu nti
ubema wo mo bambo ho sensem abeto apen na wawia bebo ne mu ase de ama wo ti ne busi wo nya sada na wone nsamtwerefo ekasa ya wachire ni nsem mu sei sede eniema ekọ ene upiemu ewa amaman bia wo mu nyina de wo mu niema agugu akwan mu ebi makaka wo mu tamabo mu na afei wonom eye wo mu niema bomu no was one of the federal government no eda so stand firmly nti eda so gina pintin said bibia ekoso eyie no na wone nsɛmtwerɛfoɔ kasa yemu a ne nsɛm a no ɔde ba wiye no ɛna ɔka kyerɛ ne man fo a wɔn mu nyinaa wɔ Nigeria memu afei wɔn mu a wɔn wɔ akyikyi ne benkyɛ sɛ huni sɛ wo man yɛ wo man wo yɛ da yi a wo kokokokokoko akuntunu ehwɛ ya ne nchi na bɛba enti ne ekwan a wɔn bɛfa so a wɔn bɛma Nigeria country no atumi ayɛ yie afei bɛba bambo wɔ de bambo ne de hia ne sesei pa emu ayere bawe no obi antwa fufu amfa won kwachi amehye won num no eho ahia wonom a wodi mu nsam enam a yeso yada ne echi ede amawo de efri Nigeria president Bola Tinubu enchen eba enono ebusua yenyina yeso na no sia bremu kase a yade so mu fri Sompa 106.5 no yemu ni ko mu sei epon ensam no de yade so mu bi ene sei onanyafo how na drusu 12 member council members a wabo won din se GS wonom enkwhwe na womo na no wone womo akasa akire mu se mu kɔ no mo hwɛ na ɛyɛ adesuafo no womo entimi emobra pa ɛwɔ sukuu sahodum na nkɔyɛ wi akire obi kɔtwe seka obi kɔtwe etuo bia ɛwɔ hɔ no mo a wɔde afutuo yi ɛkɔma womo na World Press Freedom Day Ghana ha enra yɛ de ɛkɔ so na enka na agya wɔ sɛ ɛkɔ so ɛna no ya wada no krampo na esanse na World Freedom Press Day no ehye wontu wo twe be hye enra onanyafo Albert Kwabena Dwonfo ekasa ye kire wosimu rampem asiedu COP Christian Tete Yehono ese enough is enough moatetin samtwerefo bi ye Ghana adehye nti wo mo hwe na obi bia da efri na ekọ woni samtwereni adibesi ani agan ye ni eno so ye de esomwo afei upiemo ewo Adventist Media Society mu a opani a woda no eyo owura oduro buache dodo na efe no owo ntanana wakasa akire mu a mutimi ekọ social media no so ede nsam ekoto ho no wase mu hwese mu nsam no educate mu nsam no ebo adehye na nye nsam bia na wase mu de koto yei NP na ebusua mede esom wei hye no so se nsam yi efa Adamfo pa radio no no ewo Paris France abrochimemo afei Ayiko FM 100.9 enso efa no ewa Asantemantem ana nkasanso 93.1 Sompa afei takwa 101.1 afei takwa denso ya 103.3 Tachiman 106.1 Sunyane 98.9 Enkuranza 90.7 Doma Hinkuro 101.3 afei dikoda no sonso yetwegu ho baby FM stations akentra anwam no wom no yeso ye demo live na Facebook no so wo share yen Sompa 106.5 FM Accra YouTube no sonso ne demo live Sompa FM live website no www.sompaonline.com yasamufo pani owura taboate adamenti wakutire edi akogwo kohoi na kokenkan bi aboafo a wonom edome ema no dene ebebi ensemi ema 21st clinic wase the sciatica expert ebusuanchi na san to ase no de bia ya yen ene etu ase edi ama wo enti nkurabata ne de edo so pan kran ha se no Tantra Hill Runabout obehu yen bonse yesan board kakraka boyi esi ekwan ho bowura ho na doctor fo ne nurse fo a wo manim tie ni akwadare ewo sciatica yade ni hwenem no yen hwew afei tema so ye ne Roman asori no echipe Paswa New Market Obonkwantempo ne so Kumase ehwan oversee ye ne Sompa FM Sompa TV ena wabro cycronemo Tachiman enka ne GN Bank dining ena behu yen enkranza ye pay ye ben eye children's park no afei takraden so efie kumata number 9 taxi station ho behu yen brekum go so oboase jemeye na wafre 21st clinic in Pennyfo 0540 311 0540 311
311 na ubetwi usen anopai yas toothpaste and yas toothbrush and also the choosing your yas whitening paste wo be ma se pa fita and your yas herbal paste and no you see asen kawan kuro bi wo sim wo be yi ni nyina say we say ama won so wakasa confidently afei wo sere a utime sere sa na nka ne di echi no FM me pacho Leicester Company Limited no mode abadwa so be bia ubenya bia to na wo Accra na ope yas toothpaste and ne brush bi ato a Jimei 0501 619 588 wo kuma senso ne importemo a 0501 390 338 na yenyo so Electroland Ghana Limited wasen krabata ne yato petemantam dunsie ne nyina ya hyeta babia na ositechiman ya babia ye showroom kese pa ewo Roman opposite anase backside opposite one mo open fridge open TV air condition open washing machine kettle rice cooker microwave dishwasher open multi-purpose cooker blenders ade bi ebema dada sitinemu aye hurry up de amount no for 0245 949 495 0245 949 495 na Electroland Ghana enyo so all satanfo haxa mixture ene capsules edrehi abofra wanya finhia ne dumienu enom bi o ma kwada no fo nka ho o yo ba pen from patron nka ho na mu ma kanyina na all sanko ade a haxa mixture ne capsules baby ya yato apete Accra o Kenshi Drug Lane obehu yen Randy Pharmacy Madina Kofoyudi Agasan Pharmacy Kumasi Dani Herba Mrom Ashton obehu yen afei tema Little George Community 2 Ekus Ventures ewo Shaman Africa so Gate Pharmacy takwa owase bibidro free freyen na yemfa haxa mixture and capsules yibi emrel so pebi etua 0240 238 310 0240 238 310 na haxa empenifo anyo so yenom ene adofo a wonom ebe so yasene ema ye de kasie ebe esomwo na sedie na Adepa Company Limited so say yen kan cho say adansie ne ma papa efie ene ho eko ba sempremo no be ma wonsin shroom ansa na waham enti wo pe iron rod cement wo pe roofing sheet ahodo wo pade bia ye de esi dan ema edan no ete apose watepa eye na Adepa Company Limited enkrobata no ya to apeten Kumasi Accra Tachima Bogoso be bia ye wo honom na ekwaji niema ne bi papa eche ne bonso eda form 0204 355 040 0204 355 040 na wasave no na Adepa Company Limited abusua mefa wonsi na Facebook fu a wonom etimi join ne ye ene anopen Piaga ewa was good morning yo yada say Starboy was watching you live and cry at Ahafo Imem Airport yo yada say Starboy Baba Muhammad so obuase enso ne de eba was say NDC de I was say adada kwa yo ewa ha yada say pa when so we free indio ana ne kunson jankuruku say ko jokrom eno ade bibia to so ze de India for ntwede yo yanso yeda se ewa ha na ne kunso na ohene na message bi eso be chia yo say good morning Mickey Brown or say good morning I'm watching you live from Chechere and Kranza good works pa yo yeda se chia Chechere and Kranza fo nyina Blessed Sun was it 2 p.m. Asante Mampon. Thank you for seeing another brand new day. Amen and amen. Yo yeda say. No see watch ya Honorable Richard Akwesi Ofori Ajeman Bwedi. Yo yeda say. On some no edoson. Nana Afarin so was very bad and sad news. To kill your girlfriend, the law will deal with you. Why are you run away? Why are you run away there? Why are you run away? Yada mu nyina mo ase Facebook for YouTube for yada mo ase papa ma pamfo anopei. Akwahye je wakwade buaten net na fidie na chi. Echinchim ne froma ema a wote menka ema 6 stores enso etwa me eko Facebook ni YouTube no. Systematic press ko say the doctor know what you doing now. Systematic press na die eko Facebook no so ma Abena Badu Adepa Kwofie me so me bebe